Slučaj ubojstva u Kaliforniji ukazao je na seriju ubojstava koja su trajala već više od 22 godine. Istražitelji su ispitali uzorke DNK s tih mjesta zločina uzete s različitih žrtava i svi su se podudarali. Potom su znali da postoji samo jedan počinitelj. Usporedili su DNK profil na kompjutoru s registrom od 1.500.000 uzoraka pojedinaca u Kaliforniji već prije osuđenih za teške zločine. Nisu našli potpuno podudaranje, ali jesu nekoliko vrlo bliskih, što je ukazivalo da bi DNK s mjesta zločina mogao pripadati nekom tko je u rodu s nekim iz baze podataka. Usporedili su zatim te uzorke s ispitivanjem Y kromosoma i otkrili samo jedan uzorak koji je imao isti Y kromosom profil. Istražili su o kome se radi. Bio je to čovjek srednjih godina osuđen za zločin oružja. Shvatili su da bi to mogao biti blizak rođak tražene osobe. Pokazalo se zatim da je primarni osumnjičenik bio otac toga čovjeka, odavno već pušten natrag u zajednicu. Počeli su ga slijediti i dok su to činili, ušao je u restoran. Policajci su se postavili kao konobari u restoranu i pokupili njegovu picu, ubrus i pribor za jelo poslije obroka. Odmah su to odnijeli u kriminalistički laboratorij u Kaliforniji u kojem su provodili DNK ispitivanja. I na pici, ubrusu i priboru pronašli potpuno podudaranje s dokazima s mjesta zločina, te su odmah uhitili čovjeka. Ovo zaista djeluje kao scenarij američke serije, no ono što ovaj slučaj sugerira je da se forenzičari uvelike oslanjaju i na baze podataka. Kakve baze postoje u Hrvatskoj i kako one funkcioniraju? Dakle, apsolutno. Jakost nekako laboratorija se mjeri po tome koliko su mu jake baze. Mi uz ove baze koje su se spominjali u prilogu, znači DNA baza različitih tipova, imamo i neke druge baze, čahura, zrna, otisaka prstiju, različitih spojeva i tako dalje, tako dalje. Ono što je bitno, da ono što i nemamo, možemo dobiti od drugih. To je međunarodna suradnja. Mi ovog trenutka imamo dnevno po 10-ak upita da se provjeri nečiji profil DNA ili nečiji otisci prstiju, znači iz neke od evropskih država. Isto tako, mi to isto radimo. Dakle, šaljemo van za ono što nemamo u svojoj bazi da se provjeri kroz sve baze. Ja moram reći da je prvi Interpolov meč DNA bio naš profil koji smo mi poslali. Nije se radilo o našem čovjeku, nego se radilo o jednom Slovaku koji je kod nas počinio određeni broj kaznenih djela, ali definitivno je mečiran sa nekakvim dijelom u Sloveniji. Dakle, to je prvi Interpolov meč, a rezultat je rada našeg laboratorija. Čestitamo vam na tome. Evo i naši gledatelji imaju pitanja za goste. Dobar dan i dobrodošli u društvenu mrežu. Slušamo vas. Dobar dan, pozdrav svima u studiju, svim gledalcima. Imam jedno pitanje baš zbog tih podataka. Da li ima negdje ili da li će biti, malo je možda teško pitanje, da se ti podaci genetički već prilikom poroda, u stvari kad dođe dijete na svijet, da se uzmu i deponiraju za neke potrebe, recimo bolesti, transplantacije i svih drugih nekih potreba. I možda to grubo, ali da li bi to bilo i potrebno, iako malo znamo da se svega i svačega zna o nama. Ok, hvala lijepo, pozdrav, bok. Hvala vam na pitanju. Evo, profesore Primorac, možda vi možete odgovoriti na to. Metode kojima se forenzika koristi, često se koriste i u druge svrhe. Točno. Gospođa je rekla ono što je danas apsolutni standard svake moderne medicine, to je pohrana. Uglavnom, mi ih zovemo matične stanice. Među njima može biti i puno toga, na primjer, iz pupkovine ili iz nekog drugog tkiva koje vi pohranite na -70 ili niže. U svakom trenutku vi u konačnici imate analogiju tkiva osobe koja će jednog dana možda trebati transplantaciju bubrega ili nekog drugog organa ili ako hoćete čisto koštane srži i vi imate izvorni podatak, genetski zapis koji se nalazi. Što je država snažnija i jača, vi imate veću mogućnost za to. Bogu hvala, Hrvatska je krenula u tom smjeru.
Koliko će to rezultirati s nečim što mi u konačnici govorimo sinteza i stvaranje novih organa ili praktički matična stanica kao pluripotentna stanica po definiciji bi trebala dati bilo koje tkivo, to je pitanje vremena. Ali je pitanje potrebe i gospođa je apsolutno pravo i ona je pogodila, to je jedan od naših prioriteta u razvoju nove takozvane personalizirane medicine. Hvala vam na odgovoru. Naši gledatelji imaju još pitanja. Dobar dan. Dobar dan. Evo, mogu li zamoliti postaviti pitanje doktor Primorcu? Izvolite. Hvala, može. Jel me čujete? Da čujem vas, hvala, samo pitajte. Evo, ako znate se vas molila, vi ste forenzičari, koliko ja to vidim svi, je tako? U kakvom stanju su naše forenzike na ovim psihijatrijskim klinikama diljem naše lijepe? Hvala na vašem pitanju. Ono što ja znam, nekoliko institucija koje se bave s tim pitanjima, ja sam bio u nekim od tih bolnica, nije moje uže područje rada, pretpostavljam da vam može ići pitanje u smjeru kritike da li su adekvatni uvjeti za određene slučajeve, što je gotovo nemoguće odgovoriti s mog aspekta, jer jednostavno, osim što kao građani Republike Hrvatske ponekad uđem u takve institucije, ne bavim se s tom problematikom, ali u svakom slučaju radi se o jednom vrlo specifičnom i zahtjevnom području koje uvijek treba jačati. Evo, to je moj jedan odgovor, možda malo širi, ali je takav kakav je. To je možda tema za neku od sljedećih emisija. U svakom slučaju, ono što možemo jamčiti je da znanje postoji, da stručnjaci postoji, da postoje baze podataka. I vratimo se tim bazama. Naime, razlog zašto se forenzičari toliko oslanjaju na njih je stopa ponavljanja zločina. Upravo to. Do trenutka kada budemo u situaciji da se uzimaju uzorci matičnih stanica. Prije svega je potrebno da se provede Zakon o izvršavanju kaznenog postupka i u kojemu je točno decidirano i opisana potreba da se izuzimaju uzorci od osoba koji su osuđeni na kazne zatvora od 6 mjeseci i više, što je otprilike jednaka ili slična situacija u drugim zemljama Europe i svijeta. Kolika je ta stopa? Što se tiče Hrvatske za 2011. i 2012. u prosjeku je 43 do 44% povratnika. Dakle, apsolutno se pokazuje potreba provođenja od uzimanja podataka, uzoraka za bazu od osoba osuđenih za kaznena djela, na koji način se djeluje i da se daleko bude kraći postupak i veća vjerojatnoća otkrivanja počinitelja, a i preventivno, da osoba koja je počinila kazneno djelo je svjestan da je njegov DNA profil u bazi podataka i da će vrlo teško biti neotkriven kod sljedećeg počinjenja kaznenog djela. Dakle, gotovo svaki drugi. To vam, mogli bismo reći, nažalost, olakšava posao. Da, u neku ruku da. Međutim, spominjali smo ovdje CSI serije koje su izvršile veliku edukaciju naših potencijalnih počinitelja kaznenih djela. Međutim, koliko su one izvršile edukaciju, toliko smo mi išli naprijed sa tehnologijama i edukacijama svojih ljudi. Ne samo forenzičara koji rade kod nas u centru, nego i onih policajaca koji rade svakodnevno u policiji, odnosno prilikom otkrivanja kaznenih djela i obrade mjesta događaja koje je kolegica ovdje spominjala.